Ki arngut ki manbei deduk ki mensen kat wa iwi khonboo mynsoo jori hadien wa kawi kari alto keten ko M number ML05Y4464 dalai terak ko kawi ketrok wa M number AS01RC 5327 kawi yin harut usurok National Highway 6. Ini de jai hai met hai por kawan nyawa je ro hagi bentai yang ngecunong mau diang ribohoi district. Najurong kini ki arngut ki manbei ko deklat no iwi khonboo kan thai le mynsoo jori dailang oya ya ko alto keten. Kat kamu pesnyau reko seki, kini ke kari alto keten terak jor ko kata ketrok, hado wada pra ka prai. Ki pulit ke nongpo dawan poi ki wut ca kini ke tau yau rap iku mynsoo, wada rak no yemet yap ki wada klat. Ki pulit da sedang gile wau tekit benia, yau cem ye dawa jia ini. Open to them. Food court store. Rawan show dengan kulitnya rawan show mending kali ya. Ya. Wyrta.